Sai sen ngai ku blai pi ha kerteng ke petiang tam ke jong diskurs. Bat ka kubor ta ke sngi ke dei shepang ka balang ha lau di kaya. Lau di kaya ne lau di kaya. Kadai ke ketin kurit ke jingmut jongka kelong public opinion ne kamon upat ba. Kumta kebalang ha lau di kaya kalong kebalang mon upat ba. Kebalang kebala hap no na ke jinget na ke ketin ubelai sya kamon upat ba. Bat kata kebalang kamnut ban pentut ne penmong ya ki para bangai. Bat la penyat ya kata kebalang kat kum ke jingkwa ki para bangai. Kamut ambit ban persya ya ke keba ki para bangai ki ong laga day na mday. Day ban monjur baik. Kadai kata kebalang bapenyat daga mon ubriu om na ublay. Daga jing start briu om daga jing start blay. Bat kamla ru ban le ya ke mon ublay. Ublay uong ngai thu ken ya ke jing le jong pa baphamlong ke bakriat ne ke basyit. Ngada kwa dik bapandalong ke bakriat lane ke basyit. Kumta na baphalong shus aj kriat ruem syit ruem ngan sepri ya pa naga syentur jonga. Jingpen pau lai khatsa na dukhan riu. Balai galong kumta na bapha ong nga kabariu bha bat ngalapan man spa tengam don jinggerdu ruem bat phamtip bamaphahi phalong kata kebalanot khop bat kebajenjar sat bat kebaduk bat kebamatla bat kebalengkhoj jingben pau lai khat nyeo. Kamut hang ne bon ki kristan ki sngau ba ki sngau riu bha sngau riu blai halaga jing sngau ki dap ki biang haga spa ke buram ke jingnang jingstat kat ba kimdon ke ba kenjam mensem hapok ke mensen kilong tang ki kristan ki badan kerteng tang hapok kata kebalang bala penyat da ubriu na upat ba om daga jing trei umensem ublai. Kibayelek persya ya ke ketin ublai kibapen kelak hongpong ya ke ketin ublai. Klem da yat kat kum ke ketin ublai. Bat kisyam lanut khap bat jenjar sat. Namar ke jingmat la bakan jaman sen jongki. Kadau kolong namar ki pen sngau bahaya ki briu. Om ya ublai. Bat kim la ru ban long kita kisyakri jong ukris. Day halor kene keju kenong rim. Bau apostol Paul ha kesyiti syaginong Galatia uong. Hamar namar hato mentang abho ya kibriu ne ya ublay. Laneng awat ya kabapen sngau bahaya kibriu. Ladang adang pen sngau bahaya kibriu ngam syemlong usyukri kris. Galatia iwe chipeu. Ladaka balang kayat da kejing sngau briu bat ban pen sngau bahatang ya ubriu kata kamut kelabakla. Namar kane kamdai ke kam jong ubriu hanrai ke kam jong ublay. Haga bahap ban pendam haga mon ublay om haga mon ubriu. Day naga daw ong ketin ublay ngan pen ibuj hapa bapanthet na nga ya kaksiar bala perang haga ding. Bapan yok man spa bat ya gajan kup balik bapan yok kup ya lede. Bat bakan ompau gajing lek rain lengkhoj jongpa. Bat ya gajing selek khmat ban kelan ya ki khmat jongpa bapan yok i. Jing pen pau lai khat pra. Kamut ba ublay ukwa ba kibriu baro na kita ki bangai. Bala khot ya lede ki kristan. Kin yok tip ba kata ka balang ba shisha day ka bayat lang ba ka ding ban perang. Yaki da ka jing yasha bat jing kongu haga ketin ublay bat ka jing elam mensen bukhoj. Bat om da ka jing elam ka jing start bakan jabriu. Om ban pen sngau bahaya ki briu hanrai ban pen sngau bahaya ublay kay.
Balang basisha, kamday banyaj dagamon upat ba, kamday balong politics, hanray daga jingduai, bat daga ketin ublay. Toong kumbaong u apostol Paul, lada ngadang pensengau bahaya kibriu, ngam syumlong usyakri ukris. Kalatia iway chipel. Ublay na kamta kaburam sangu. Amen.